Nekada smo navijali za njene zlatne i rekordne skokove, za jednu od najuspešnijih atletičarki u istoriji srpskog sporta. Radovali se njenim uspesima, koje nemalo puta pripisivala podršci kako vernih navijača, tako i aktuelne vlasti. Nove uspehe i nove rekorde, srdačne prijeme kod predsjednika države i gradonačelnika Novog Sada, zahvalno za nesebičnu podršku koju je pružila država, divljene rezultatima i podršci aktuelne vlasti, novosadska atletičarka Ivana Španović zamenila je skokom u ambis i podrškom blokaderima. Otvorene simpatije i podrška koju je preko društvenih mreža podelila Španovićeva ostavili su nevericu u javnosti, imajući u vidu da je jednom prilikom oštro odgovorila na kritike kada je predsjedniku države ispred Atletskog saveza Srbije poklonila učesničku medalju. Jel treba i košarkaše da bude sramota onda poklonjene lopte i potpisanog dresa koliko mene učesničke medalje takmičenja, kog je Srbija bila domaćin? Ili samo neko treba da pročita neku vest kako je napisana, samo pitam, navela je ona tada. Još jedna od njenih izjava jasno govori koliko je država Srbija podržala razvoj naših najuspešnijih sportista, između ostalog i nje lični. Izuzetno sam zadovoljna podrškom države mom sportu i naravno realizaciji mog programa. Nama je omogućeno da se sa zadovoljstvom bavimo onim što volimo. Nadam se da će se nastaviti sa ulaganjem i popularizacijom atletike u Srbiji. Nekada su milimetri delili od zlata, danas je dele kilometri od morala, doslednosti i realnosti u kojoj je, zahvaljujući istoj toj državi, čiju blokadu podržava, ostvarila velike uspehe kojima smo se zajedno radovali.